बिग फैन। आप लोग का चैनल का नाम क्या रहा? मेरा 2 चैनल है। 2 चैनल, ओके बता दो। एक तो रोनल बटारी चैनल है ओके और एक तो म्यूजिक चैनल है एबोरिजिनल्स प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे क्या ये आप क्या के लिए आया हुआ है आप? शॉपिंग करने हैं। शॉपिंग करने। ओके, नाइस मीटिंग यू सर। थैंक यू। Hello guys, a very good morning to each and everyone. Once again, welcome back to another video of our vlog. So here, in this video today, we are visiting 2 shops, that is Salon and 1 cafe. They invited me to be there, so I will be going there. So it may be a lucky day for me because I don't need to pay for eating, for cutting, for this makeup. Yeah, I don't need to pay, so I will be going there. So शुरुआत से लेके एंड तक वीडियो पे बने रहेगा। So इसी जगह को कहता है Bucket parking zone. I will guide you where to go and where not to go. So this building, in that building we had food, and then here we had salon, yes, haircut. So finally I'm in the location, that is Zawlbukcafe. So on the top you can see the auto parking of Bucketer. As the main entrance we have here in this restaurant, that is Zawlbukcafe. Last time it was the location was in Molboy, but now it is shifted to Haflong town. खाना पीने के लिए रेडी हो चुका है, अभी खाने के लिए कोशिश करेंगे। So, sunat tayo. Tulo tayo da. I guess especially student bangga 10% discount na mo. And then seafood tengo kung kasang da flonga aya Zawlbukcafe ga. Logo apo that. So, not that in this cafe, in this restaurant, for every student you get 10% off. I mean offer, yes, discount. So you may go and visit this Dilaobra Sangibra complex Haflong. So these are the visitors on opening days of this cafe. This cafe you will find even the parking facilities. Yes. So right now we are shifting to the another location for haircut. Here we are here for having some delicious food. We had a lot, and especially in this restaurant. We got like seafood and then tribal food. The best offer for every student, that is all the students, you will be getting a 10% discount in this restaurant. And then now we'll be shifting to the another location. That's for haircut. Yeah, we'll be visiting their salon. आपको salon? Yes, salon हो नहीं सकता है. I'm the owner of the salon. But this may not be a salon, so right now we'll be entering. So there is the main entrance, the first building. Here the cafe is in second building. No parking. कहाँ ये क्या है? किसका घर है? यहाँ पे पार्क कर दिया. चलो एंट्री कर लेता. Hi, Anai. Hi. Yo kudo doi. Gitu. Itu chẳng là cho của mai là cái tu. Nhà còn mình không có gì có tôi có đi sổ của mình rồi. Ninh đồ lang này. Hey. What is this? I can see my shirt. Wow. I guess Zawlbukcafe go punya go do inauguration te ko my hair. Next building ya. Ay, dekat somar ko anda. Somar ko ramai gitu itu kan ya. Haflux kan depois थोक बदल लगा। लोकेशन मगर गूगल मैप पे आप सर्च करेगा तो जरूर मिल जाएगी यार, क्या चिंता है। हमको फ्री से क्या कराना है बोलो। जो भी तुम चाहे।
Ang ganda music ya karana bro. Si. Chú free nó câu tuyệtเลยà? Thế này nó có ngon chứ? Mấy tầm xe bà tùy đây. Lui ngó qua năng xì băng để đi. Tôi nên thảo rằng cả. Bạc gì tên nhâm. Cái bây giờ cắt tới cái là cái lẹp ní. Có offer tag lui căng đi nhiều nè, 50 rupees. Only 50. Yes. Wow, then what is all? Dapat kom नहीं है. Big offer. Dapat kom नहीं है सिर्फ 50 के लिए तो. Wow, free से करते ना 50 देने का कहते हैं. So, per haircut it costs only 50 rupees. Now we are going to have a servicing of this here. Ba, coronavirus. Aku video pipi ma. Comment section cái hàng mình nhiều tôi ra hàng mình nhiều ngã làm một pin na 50 rupees haircut offer lan nói comment đây nói 5% only. Mi sẽ rằng này pay đi cô rồi. So, five first commenter. Free haircut from my side. 50% offer, 50% discount. Till có lẽ The end of July. Nói băng sủi nói. có bằng số điện bằng này thì tôi quay có à có kiếm được à nên ra có lắm rồi. Ai để của bộ bằng. Ai pin này pin mà. I have a lot of pigmentation, but after I did it, yeah, còn nó xuống con tiêu cô rau xì à. Cái đèn cùng cái không có số, ta cái cùng xuống. Tìm đâu được cái này. Tìm đâu được cái Giờ cái gì ta để tìm đâu cái ta đấy. Hôm nay tôi tìm đâu để sang mà cô. Ta đây làm về cái đừng dễ. Nàng vừa có téo nhìn tri biết chứ đấy. Mày có rất người nhà là đây. Thế hôm đấy phi cô ra. Con này có gì đấy? Bây giờ luôn luôn đại vậy là tôi sẽ nó xuống phơi không sưởi. Ta cái này nó ăn được. Bây giờ tôi lấy đó nè. Ta nên ăn cái chi tiết nhất thế đó. Đó, nó còn đang sửa sửa cổ sửa. Xoay cái này. Mà ta về tên mà lấy đó phone này, phone sáng phone để này. Nang giúp công nghiệp chỉ cả đó luôn. Cái này hết nữa. Về như vậy. Đi là tôi ngồi khẩm bấm nói thế này. ai mi chỗ càng lấy gì đuổi là nên ai tương gọi đó Vậy tôi xem chi tiết đi rồi đây. Nếu cái đi tôi à. Phổ bằng ăn nếu cái tên đi cô rồi. Ai sợ mà phải đi bằng cái mà cái page chả cái ang ring nhiều luôn đó. Không phải là spa cái này kia. Ya pa. Hair spa cái 350 only. Nói vậy đấy. Ai cũng nghĩ vòng mà lên hả? Customer lên vòng sâu tao đó. Nè ram ram lên YouTube này lên vòng sâu tao thì cái lên là lên tôi mình cả quay luôn ra long xí đèn cô ta cái là mình mất ta